Vawi-8na ZPP KTP meet Vawi-8na mangtura ron kal zong te kan lalpa Iswa Kristam hangin chibai kabuk vek chuni kan Inkhawm te channan pathian ti thiang lim longai thlang u thu fing te bung thum changa changa chang ru thleng thu fing te bung thum changa changa chang ru thleng I thinlung zong in lalpa ringla nangma shiat na ai ngatsu I kong zong a ama sherengla I kong te chu ako mu zelang che tu thiang lim karan chia tel ban kan zawai tan atharin ma min sangsakra se amen lo tong chang u all pa kan pathian min hmangai min kol tu nangin hun tha hunamom te min pe a damna hri sena te min pe a in he na lom thu kan hrila che waina lalpa he ZPP KGP meet lalpa Vawi-8na te lalpa tluang taka le ataka nangman min mutir awangin in he na lom thu kan hrila che waina lalpa kan program Inkhawm hun chunga lalpa chanvo nei tu te kan tran tu te zaipol nei tu te le kan thu cha soi tu le po a in bot sei na aning taka lalpa an len thia turin an tan kan tong trai sakani e kan Inkhawm te bul min tran sak to angin atop thlenga min hruai turin hengi fa pai so Kristam angin long thu soi chungin karan ti le amen le tuna chuan kan ZPP KTP meet Secretary kan so manga chumi zo tual chung ko shan khanin puan to tul om chuan in lo puang hal chila Zoram pon Presbytery Christian Chalai pon meet Vawi-8na mangtura local zong te meet committee ai oin kan lalpai so Kristam mingin chibai hebu chu e kan hria tengin kumtira ta to he hun hi committee chuan in lo duan to a pathianin a hun min hruaya a hun masaber kan thleng theita hi alomom kan ti hle ani tin kan bikhualte kan palai te ramdanga atanga ronkal te po kan khoma kan hria tengin atam jok chu ni zan lama le tu kin zinga te tluang tengin kan ron thleng theia lomom kan ti hle maya avoi khatin khom na bikin khat ti in kan in khom thei te hi alomom tak zeta tina tira chang phata pathian faka zai ho nuam hle mai he in khom puya hian pathian in min tel pui ani ti atilang chiang tu ania he mit hi hlok taka mantum ila acha ome he kan mi khwal dang te tura chang le ti ten kalkung anon thang mek nin kan hria a dam tak le him takan anon thleng thuai tura kan be sei ani pathianin kan meet committee thut relte a hlotlin na minan muti zela kan duanang angte felfai takin he kanan puitlin thei zel nin kan hria alomom kan ti tak zeta tun kan Inkhawm hi Inkhawm masaber ni in palai lom le report pek Inkhawm ania tin tun huna hianin thucha kan ngai thatel don bok ani kan Inkhawm na hroi tu hi kan meet chairman tlangwal S David Marania tran hun mangtu tur hi nula si vanal mangai sangi Shillong KTP atangin anianga zaipol te madan rating ko ran zaipol le moyong ko ran zaipol tangin kan be sei anga report hi bialtin KTP secretary ten hena tangin kan ngai thak baka meet secretary in akhai khom na aron tar langanga thucha hi kan moderator upalal pian moya nena tangin kan ngai thadon ani dar nia hian fellowship nei tumanianga hi kan hria tengin biakin malama son pandal fellowship nei na muntur buat sai ania dar nia kan chananga program kan enani chuan fellowship shoi tu a khan hun rot na lama tle mati danglam deu hle ka ngai do na shoi tu a khan tlangwal bi lal roi tluang ale tlangwal lal tlan ki mate tia da ania tlangwal lal tlan ki ma hi a hun ron man thei don lo wangin aya pu PC vanlal ruata kan ruat ani tin items hi acapella Shillong biala tangin drama go hati biala tangin group zai Kohima bial atangin fakla madan riting bial atangin malzai Delhi bial atangin kan ngai tha anga thupui kan zir howanga tlangwal Simon Pachuaw kan finance secretary in hena atangin Zoram pon Christian Chalai te chona petu ti thupui kan zir don ani tin zanin khom hi tlaida ruka zai hona kan neanga daruk le chan ve kan chananga hemi in khom atang hian mi thupui kan ngai thla chananga palai le Inkhawm zong tena kan hriat tir chu zanin kan Inkhawm atang hian pathian hena thilpek la khom chan ani don ani mi kan mandan toite report han peta ilangin pathian kai hruaina in kumsang ni le pakwa atang khan Zoram pon Presbytery KTP meet hi man chan to aloni a Shillong ko shana hian man chan ania
chu tiang zelin kumsang ni le som ni pakhat covid wang ti lo chu tluang takin meet kan mang thei thina Central KTP na duanangin meet hi General Conference kan nei lo kuma kum khat dana man thin ania chumi wang chuan tuntrum hi kan meet Vawi-8na ani bok ani pathian in heng meet alo hlot thlin turin hroi tu tele a bo zui tu tur thatak tak min lo peto thina chung zinga chuan upawai lian sanga ahun laia meet chairman masaber ahun lai chuan tur upa vai lian sanga ania ani hi anin kan meet hlotling tak le thataka le tharau lama hlok na tam tak kan nei theina turin du sakna chibai buk na anhena tangin kan dong bok ani tin he meet Vawi-8na kan man theina turin Zoram pon Presbytery khompui nikum khan budget te an da a chutiang zel chuan rom man na te siam ania kumtir lama khan kan ZPP puipa te le kan pastor tenen bial tin atangin leader le secretary te kal khomin meet committee din ania meet committee member te in mel hriatina an neila tha ome tuna kan Inkhawm na hroi tu le kan thu hril tu ti lo chu an ming kan lama piang te hian thut mun atangin lo ding sela tha ome tunrum kan meet chairman hi tlangwal S David Mar madan riting bial ania vice chairman hi nulazo muansangi roite go hati bial ani lom ome secretary hi tualupa lalrin zwala shilong bial KTP ania assistant secretary tlangwal thang lian sanga kohima bial KTP atangin lom ome tin treasurer hi nula grace lalram lim omi madan riting bial KTP finance secretary tlangwal Simon Pachuao shilong bial KTP tin committee member te shilong bial atangin nula NG lalrin moi alom ome shilong bial atang hian tual upala len kolatlaw hi member ni tela mai ro chu chung kolama har satna han to wangin tunin khom hi aron tel theilo ani gauhati bial atangin tlangwal mal somdong zela tlangwal bi lal shoi tluanga tlangwal van lal fela kohima bial atangin tlangwal noel van lal muaka nula lalrin omi lom ome kohima bial atang hian tlangwal lal klan kima hi mimal har satna wangin tun mi thi ron tel theilo hlau maya poeti zia ron tarlang bok ani madan riting bial atangin tlangwal lal thiang lima lom ome tin nula rozi lal fak omi ani hi nalama trul de leka wangin tun Inkhawm ron tel theilo boka Delhi bial atangin pu PC vanal ruata lom ome tin Delhi bial veka tang hian tlangwal mal som thara sel hi ani po nalama atul de leka wangin li falak theilo wangin meet aron mang theilo ani kan ex officio te merhriatina han neila kan thu cha soi tu tur hi upalal pian mo yan yan kina ani choron ding don thova ZPP senior secretary upa John K Gangte alom ome next officio te zinga reverend lalramdin tharkol ni shilong bial to pastor Reverend S lalrin zuala gauhati bial to pastor Reverend K lal duoma kohima bial to pastor tin Reverend Rory lalrin sang at sakchuak madaniting bial to pastor ani ani hizan lama minron telpui don ani Reverend MS dong liana Delhi bial to pastor alom ome ani hi tun kan mita thupui soitu tur ani bokani tin ZPP puipa te zinga upa Raymond lal nun tluanga kan zinga ron tel theya khongai loading sela tha ome alom ome tin hei shilong ko ran committee ten kan Inkhawm pui tirata minon uap ngala lom mum kan ti hle mayan chunga po lom thu kan soi ni sela a tha ome tin tun kan meet hi nakin zela kan hua atarl ni theina turin sinfo team lama tangin luang chuak team te an cha tha a ani hi anin kan Inkhawm zong hi an record anga fellowship te zong nen an record anga nakina KTP Shillong branch YouTube channel a mu thein alo omdon ani ti kha palai zong ten han hria ila a tha ome hey meet kan thlena piang hian thleng tu ten meet pol hianin hlabu buat sait ania thin ania Zoram pon Presbytery Christian Chalai pon meet Vawi-8na hlabu ti in la enga moza an buat saya hei hi che zat sawale thi ania kan receptionist ten hen atang sona le thi anga eta hian kan hla chau ten ilovin tun kan Inkhawm pui program tele meet voi khatna changa hroi tu tele thu pui kan lo man to te kan lo hriat ve theina turin document poimot le changkai ni tura base ni in buat sai ania palai zong ten chan vek tumila he souvenir poimo tak ani don ani ti kan hriat tan kan tar lang tel du ani Oh
amhasain hetilai hmuna Zoram pon Presbytery KTP mit mangtura local zongjong te thole lali so Krista mingin chibai kabuk chewa KTP Silong branch te chuan kan lo lom chewa he mit hi lok takle nuam taka mangturin kan du sakna sang ber kan hlan cheu ni eile in hi thleng tu ko ran lam hian min buat sa isaka he Inkhawm bana hian thingpui le chang kan chang honga tin tlai lam dar li a hian roi the turania hetilai hmuna local zongjong te min ei pui vek turin kan som bok cheu ni tin mi khwal Gohati Pastor Bial Delhi Pastor Bial te Leitan Bial Zai Pol te le Kohima Pastor Bial Zai Pol te khan naktu jingdar kwa tangin hetilai hmuna ei tur kha tuk chuan kha don ani ti kha min lo hriat sakula ei thau kan tumbok don nia tin zun in hi hei ka veilama hianin oma mi pale mei che zun in anwai hian omboka tin in chunglama khian ko than Sunday school hall oma chuta chuanin mi pale mei che zun in kha omboka ni ti kha min lo hriat sakula thaume tin mi khwal zongjong te kan thlen na lama te har sat na te kan to kan i chuanin thleng tu ko than te mo branch KTP te min lo hriat tir zel turin kan han ngen bok cheu ni kalome thleng tu ko than atangin ZPP KTP mit Vawi-8na palai zongjong te kan lo lom chewa tin tual chung committee organizing committee din organizing chairman din appoint kan lo lom chewa thei top chu kan lo chu ve ni hei ba khi ti vak ngai na kan thelova amai ro chu ti deu chu ni sel a tho mange in ti omani ro chuan atlai chen man min sil tamayula zunram thene tele thil ti vel helai hi arem lo de ve ti am chuanin kan organizing committee te rem chang ani lo point a certain ami lo thil sakula kan lo sem fel zung a chu palai local committee na kanan ngen du cheu ani tuna branch KTP project tuna point ta khan kan the top kan an so ve a ko than committee hemiatan hian ro manate an neya the top choin mun mo na mo kan lo nei ve ne kan lo be ve trang a nuam ditaka lim taka he program hi mang thau turin taksa tharau lo pon ni sela lim taka mang turin ko ran ten du sangna kan hlan chewa tin ei le in chung chang a te po ei thelo mo te po thilom ve the nia chu tiang te man ni chuanin ngoi liam pui mai lovin turin khom ban te po hian kan a sorten hen ai mo ke chu mi khami chu kai thelo ve ti kha in tha sung mi lovin in por lo kan hlawani chu min hriat sak turin kan ngen du chewa tin thing pui te po ke chu asen ka in du ti emo tin ke chu tuilum chau ka du ani ti in lo omani point kan gai to zelang ti kha kan sei duwa tin medical team kanan da doctor le nurse ten thut chila ege monti har sanna pum lame nom lo te kan lo om pal ani point in thasung mi alovin medical team ten hena in report tur ani anga tin khedin te pok mun san sana kanan ruam hana alla de ulega kal har sa de ti kan omani point kan har sanna kan nei ang te kha in thasung lovin min sil zel turin kan ngen du chewa zanin voina tangin lim takin he program mangula naktu ka po lim takin in manganga in treng nuwa po tharau lam pol da thar nena he ZPP KTP midi mani bran sa theu mani khuwa theu kon turin du sakna kan hlan cheu ani tin egemutin sina kana soita ngang khan rotna emo thil soi du ne reng kha in zalena ni tu man ip ngoi bo pui mai lovin min sil zel du ne ti kha palai zong te ne na kan cha duin kan ngen du bok cheu ani du sang na sang ber Silong Mizo Presbytery ko ran hian palai zong te kan hlan cheu ani le tuna chuan kan program a taran tong khan palai long na hun kan neanga a hlaber bia la tangin kan han dir tran potanga ti chuan a in dot dan angin kain din tir zel don nia le ama sabera chuan Delhi bia la tanga palai local zong te kha an thut na tang khan ham ding sela alom ome Kohima bial atanga palai local zong te alom ome Guwahati bial atanga local zong te alom ome tin madan ching bial atanga palai ding se alom ome tin Shillong bial atanga palai zong te ka
alo ome hey voina kan ZPP KTP meet hun masabera hun latak changa nge kaltele nai vai te kan din tir zong te kha he ZPP KTP meet hi lok tak le lim taka le hotling taka mang turin in zawa in kan lo lom chewa du sak na sang ber kalan bok chewani trong trai na nen thin long le ti tak zetin he ZPP KTP mi thi a hloting ngei thina turin kan zawa in tran ila chewang u ti kha karan soi thei kan lom thei dan chu ni mei sai la tuna chuan kan program kan han chunzom zelanga kan tuning khoma kan tran tu nula si walal mangai sangi shillong bial KTP changin tran tu tuna somang u Pathian thiang hnim lo ngai thlang u Hebrai bung thum chang som pani Hebrai bung thum chang som pani u nau te u phim khura u chuti lo chuan Pathian nung chu ban san turin injinga tu chunga po rin lo na thin nung swal alo om da ange voin anti chung hian ni tinin in fui ton jok ro u chuti lo chuan injinga mi tu po hi swal bum na a ti khavin in om da ange ti le sam number somnga pakhatna chang som sam number somnga pakhatna chang som o pathian keima a hian thin lung thiang him tak siam la ka ko chunga hian tharau dik tak siam thar liang che athu kan chhar te la pangkan za ta ma min som chako se pathian ma ko ni lo chung chai o olpa chunung ber kan pathian min mangai tu voina Zoram bon Presbytery meet voi riatna te min shwai thlenga halpa hun cha te min siam saka khochadak noya te min ti le the wangin amasa in lom thu kanon chila che olpa ke ni Christian chalai te hi tun thiamna sang le pa changka na pung mek zelkara hian itana rong bola ke pen chwa te hi har sa ti chang kan nga chin em a kan du dan le nuam kan ti china chau te irong bol te kan tum chin ani amai ro chu olpa nang ero chu engkim ti thei tu ini a ini zia te le pa dangma wang chawa nung le che kan ni zia te min sha 30 le la har sat na te be don na te kara po nangma wan ta thei turin lalpa hetai huna local khom te hi min ti chak thar le la ti chuan voina I program ka Inkhawm program man tur te ikutro pwe karon gol tira zai pol kan ngai thak tur te I thu cha kan ngai thak tur te le fellowship kan na nei tur te po lalpa ikuta karon hla na nangin thara hun khadin min bola he mi thi mal so mang che chung zong chui fa pai swa Krista mingin karon dil che amen Atu
Lamoi tak an sak the wangin madan ting ko than sai po chunga lom thu kan soi ni sila le tuna chuan report ngai thlak na hun kan han nei anga hetiangin kan lo ding chuak don nia ama sabera chuan bial KTP tin atang khania he madan ting atang khanin loading chuak selatin kamizo Guwahati chuan Kohima le Delhi le Shillong tin atop bera kan ZPP KTP meet secretary khan lo chunjom teng ha se le tuna chuan madan ting atang khan lo patla Zoram Presbytery KTP meet Vawi-8na bial KTP report bial ming KTP madanting pastor bial KTP office bearers te leader Tlangwal S David Mar assistant leader Tlangwal Thiang Hima secretary Nula Grace Daram Him Omi assistant secretary Tlangwal Mal Somdong Liana treasurer Nula Rosie Lalfak Omi finance secretary Nula Audrey Lal Chanpui bial chunga branch omte Madaniting branch le umpling branch Palina Inchiarna branch ming Madaniting branch January tanga August sangni somni panga din hun mipa za som panga meichia som kwa panhi avai bel khomin zahi le som Inkhawm na izat voi somni pasari member Inkhawm za cho rwalin somruk paruk point somriat pakhat Inkhawm percentage somthum pakhat point pare somriat pakhat member thi kan nei lawa member in nei hi mundanga pakhat Madaniting branch a noma umpling branch mipa som pakhat meichia paruk avai bel khoming som pasari Inkhawm nei zat voi somni pali member Inkhawm za chorwal sari Inkhawm percentage somli pakhat point som pasari member thi le member in nei umpling branch an omlawa avai bel khom hian member zong Madaniting pastor biala mipa za somni paruk meichia za le pakhat avain zanhi somni pasari Inkhawm nei za chorwal hian somnga pakhat member Inkhawm za chorwal somsri pathum point somriat pakhat Inkhawm percentage somthum panhi point panga mundanga in nei hi pakhat avai bel khom hian omani bial chunga branch Inkhawm handan Inkhawm hun hi tho than ni zana piangin kan Inkhawm theya zandar saria kan chanani Inkhawm hun handan sermon short sermon Bible quiz tongtai rwal literature night KTP night sharing career guidance kumpuan thupuizir koshan kalphungzir thlatin tho than ni zan voin ni na member te ina Inkhawm tir ko chomna bial KTP le branch tir ko chom zat mission board hnuai biala pali Madaniting branch a som umplinga pakhat avai bel khomin som panga Synod mission board hnuai nilawa missionary chom za thi kan nei lawani sarina Christian Chalai Chanchin bu bial chunga branch ten an lak zat Madaniting in somruk pathum umpling in som pathum avai in somsari paruk bial zaipol in din theyem o kan din theyani bial rongbona langsar zualte Central KTP try to 10 leadership training minlo nei pui thaya bial hwa Bible track stem le bial hwa self training te kan nei thina ni bial chunga branch ten har sat na kan nei am ti a hang kan nei lo ani report pe tu Nula Grace Daram Him Omi secretary KTP Madaniting pastor bial Zoram Presbytery KTP meet Vawi-8na bial KTP report bial ming higoti pastor bial ani kan bial KTP office bearers te leader Nula Zom Wansangi Roite assistant leader Tlangwal Wanal Fila secretary Tlangwal Kemal Somdong Sela assistant secretary Tualupa John Nal Chanchua treasurer Tlangwal Bila Shwai Tluanga finance secretary Nula Verendikal Thanzuali Pachuao bial chunga branch omte Guwahati branch Lamding branch le Tura branch ani palina Inchiarna lampang Inchiarna hi January atanga August ni sanghi somni la pangatleng ani Guwahati branch mipa somnga le pariat meichia som riat le pakwa avai bel khomin za somli le pasari ani Inkhawm nei za thi somni le pahni
member Inkhawm hi somli angin chut ani a percentage in somthum paruk le pasari panga ani e lamding branch mipa som meichia pariat a bible khomin som pariat Inkhawm nei zati somni le pakhat tin Inkhawm percentage hi somthum pakhat le thumnga ani e tura branch mipa som pakwa meichia somni le panga a bible khomin somli le pali Inkhawm nei zati som panga ani a Inkhawm kalzat hiar hi percentage hi somthum pahnih le point ni sari ani e a bible khomin mipa hianin somriat le pakwa meichia za somni le pahnih avain zani le pakwa ani e tin panga na bial chunga branch Inkhawm nei dan ani a Inkhawm hun hi kan Inkhawm hun itlemin ein anglo deuh fura gohotia hianin pathian ni dar thum le chan ve kan neya tura a hian dar ni le chan ve pathian ni a kan neya tin lam dinga thotan ni tlai dar ruk le chan ve tlai a an nei ani e Inkhawm hun mandan sermon short sermon tongtrai rwal sharing group day try the praise and worship thiam thila khom le kumpon thu puizer hauna an nei thin ani parokna tirko chomna KTP le branch tirko chom zat sinot mission board noya hian branch a hian kohoti branch in pali kan choma bialin pakhat kan chomani sinot mission board noi ni lova mission board chomi kan nei lo ani e Christian thalai bol chanchin bu bial chunga branch ten lak hi avain somruk ani a bial zaipol indin theim kan din thei lova bial rong bol na langsar zwalte thok tu chomna bial committee ten branch lo chwa le te ani a tin tun hian bial conference kan nei do na tun nakum local tura hian hei hi kan silver jubilee ani do na hei hi a thei kanin som ngal ani e tin a somna bial chunga branch tin te har satna kan neim hei kan nei lo ani e report petut longwal kemal somdung zela gohoti pastor bial KTP secretary Zoram pon Presbytery KTP mit Vawi-8na bial KTP report bial ming Delhi pastor bial KTP office bearer te leader tolu pa PC mal som dong liana assistant leader tlangwal mal som tharasha sel secretary PC vanal ruata assistant secretary nulal ming sang fam hoite treasurer tlangwal silal ruatika finance secretary nula sil nei kimi bial chunga branch omte Delhi branch West Delhi branch le North Delhi branch te anni in lam branch ming Delhi branch member mipa za pali mechia za somnga an vain zan hi somnga pali Inkhawm nei zat hi voi som pali January tanga August chung hianin voi som pali KTP Inkhawm kan nei to ta chuanin mi somsari pakhat Inkhawm zi ang kan nia chu zazela somni le pariat ani mithi pakhat kan neya meichia ani bok ani West Delhi branch mipa somnga le pathum meichia somli le panga belkhom in somkwa le pariat Inkhawm nei zat voi somni pakwa Inkhawm zat chorwal mi somthum le pali Inkhawm zi ang kan nia chu zazela somthum le panga ani member thi mipa pakhat kan nei bok North Delhi branch mipa somruk meichia somli le pasari belkhom in zale pasari Inkhawm nei zat voinga ania Inkhawm zat chorwal hi somli le pariat ania chu zazela somli le panga ani belkhom in Delhi biala hianin mipa mi zani som pasari kanoma meichia zani somli le pakwa an vain mi zali somnga le pakwa kanoma Inkhawm za chorwal hi mi somli le paruk Inkhawm zi ang kan nia KTP Inkhawm apia Inkhawm zi ang kan nia chu zazela som ania member thi mi papakhat le meichia pakhat kan nei bok ani bial chung branch Inkhawm mandan tlangpui hi pathian ni tlai a hianin koshan Inkhawm darli le chan vetain nei nia chumi zo chuanin KTP ten bial chung branch sang KTP ten mani munchewa
kan Inkhawm ve thina kan Inkhawm dan hi tlemin alat danglam deuh leka deliverance hi thakda voi ni kan Inkhawm abak zong la zirnan hun kan manga West Delhi hi kan Inkhawm nem the deuh leka an ni hi voi som ni pakwa kan thriat ang ha Inkhawm theya chuan North Delhi hi thakda voi khat KTP Inkhawm hun an nei ve bawk ani kan Inkhawm hun man dan tlang pui member thar lom le rin na thu tiam pual sharing le zai ho thu le hla zir member Inkhawm kim kumpuan thu pui zir Thushil Inkhawm evangelical night literature night group pual Inkhawm te in hun kan mang tlang pui thina ni tir ko chom na bial KTP le branch tir ko chom zat Synod mission bon noi hianin tuna som patni chom ve mek bok Synod mission bon noi nilawa missionary chom zat kan nei lo ani Christian chalai chanchin bu hi bial chunga za som thum pakwa kan la ve theya bial sai pol kan din thei ri lo ani bial rong bol na lang sar zwal ti hianin Delhi pastor bial KTP hi bial no pang te kan la nia thamasa July ni som pakhat khanin bial hi din ve chau alania chu wangin bial rong bol na lang sar ang chuanin engma malak na mumal kan la nei lowa tuna hian bial KTP shoi tu ten bial chunga branch te tlo chuak turin ruam man kan siam ve mek boka tin tun November ni sari tang ni kwa hianin India ram khopui lian KTP mi thleng turin kanin buat saya tin kumthar March niruk hianin Delhi pastor Delhi branch kumsom na jubilee lom turin ruam man la siam ve mek bok ani branch ten harsana kan neim ti hi harsana tundin muna chuan kan nei lo ani report pe tu PC vanal ruata Secretary Delhi Pastor Bill KTP Zoram Presbytery KTP meet Vawi-8na bial KTP report January atanga July sangni somni panga bial ming Kohima Pastor bial KTP office bearers te leader Tlangwal Lal Tlan Kima assistant leader Tlangwal Emmanuel Lal Shriat Renga secretary Tlangwal Thanglian Sanga assistant secretary Nula Lalrin Omi treasurer Nula Janet Nyangai Kimi finance secretary Tlangwal Noel Vanlal Muaka bial chunga branch omte Kohima Dimapur Chumuke Dima Dibrugarh le Peren Incharna lam member zat Kohima Mipa Som Paruk Meichia Somni Belkhomin Somli Paruk Inkhawm ne zat I Somni Paruk member Inkhawm zat Chorwal Som Pariat Inkhawm percentage Som Thum Pakwa point pakhat pathum member Thi Omlova member in nei Omlobok Dimapur Mipa Somni Paruk Meichia Somni Pathum Belkhomin Somli Pakwa Inkhawm nei zat Somni Paruk member Inkhawm zat Chorwal Som Paruk Inkhawm percentage Som Thum Pani point Paruk Panga member Thi Omlova member in nei Omlobok Chumuke Dima Mipa Pasari Meichia Som Pakhat Belkhomin Som Pariat Inkhawm nei zat Somni Paruk member Inkhawm zat Chorwal Som Pani Inkhawm percentage Som Ruk Paruk point Paruk member Thi Omlova member in nei Omlo Dibrugarh Mipa Som Pakhat Meichia Somni Pasari Belkhomin Som Thum Pariat Inkhawm nei zat Voiruk member Inkhawm zat Chorwal Somni Pani Inkhawm percentage Somnga Pasari point Pariat Pakwa member Thi Omlova member in nei Omlo Peren Mipa Omlova Meichia Pathum Belkhom Pathum member Thi Omlova member in nei Omlo bial chunga branch Inkhawm mandan Kohima hian cholni chonu Inkhawm bana kan neya adang zong chuan choma Inkhawm bana an nei thin Inkhawm hun mandan sermon lazir fellowship le central KTP kumpuan thupui zirin Inkhawm thinani tirko chomna bial KTP le branch tirko chomza Synod mission board noi Pali ania Kohima in pakhat Dimapur in Pali bial in pakhat Synod mission board noi nilova missionary chomzat neilo Christian Chalai Chanchin bu
bial chunga branch ten lak zat som thum pani ania dimapurin som pasari kohima in som pa nga bial zaipol indin theim theilo bial rongbol na langsar zwalte bial conference den chenin koshan inrel bol na thupui mangin seminar kan nei bial chunga branch ten har sanna kan neim neilo report petu tlangwal thanglian sanga secretary kohima pastor bial Shillong bial KTP report lo ngai thachun zomila bial KTP OB te hi tlangwal Simon Pachuaw assistant leader tualupa lalin kolatlaw secretary tualupa lalrin zuala assistant secretary nula manisha malsom tluangi treasurer hi nula NG lalrin moi finance secretary tlangwal tlansanga tenia and bial chunga hian branch pathuman oma chung te chu Shillong branch Shillong police branch Mawyong branch te ania in chian na lam hi top lama ka ti chiar mai anga Inkhawm hun kan man dan tlam pui hi Shillong biala chuan Shillong branch te hian in zir top ni tlaya class ban hun vela hian zir lai te rem chan dan angin Inkhawm thin ani a thlasika dar thum lechan ve kan thana kholum lain darlia kan tran bok ani Inkhawm hun kan man dan tlam pui chu sermon Inkhawm te kumpuan thu pui zir te le thu pui big zir na hun te kan an mang tlam puya sharing le bible chang von te kan nei boka tin chanchin thra pon dar na lama kan thang kai pui thei turin kan namdang thian te som khomin apologetic seminar te nei pui thin ani tirko chom na lama hian kan bial hianin branch le bial chorwal hianin mi tirko som pakhat kan som thei meka tin Christian thalai chanchin bu Shillong bial hianin somsari le pariat a subscribe ve a tin bial zai pol din the ani MTA hian bial zai pol ang tak khichu ani lo na in kumin khan Shillong pastor bial golden jubilee lom ania chuta chuan jubilee zai pol member somnga telna zai pol din ni in chumi zai pol chuan an rong bol nan chunjam zel theina turin KTP Shillong pastor bial chuanin an rong bol zel theina turin KTP Shillong pastor bial zai pol ti in adin chunjam boka rong bol na an nei chunjam zel ani tin rong bol na langsa zuala hian Shillong bial KTP hi kumsang ni le som ni pariata hian kan golden jubilee kan lom dona sumiatan chuan in ruam man te budget te kumtinan kan lo da lok to a bial zong song te kan in som na lo ni ngal pa sela tho me e golden jubilee hi kan hak hlel to em maya tin bial angin bible exam hi kan ngai poi mo hle a kum thume mo kum li chu kum tin bible exam hi kan la kal pui zel thei boka tin kum danga te chuan pathian in remati ni chuan bible track sema ring lo te hna chanchin thapon dar na na te po kan lo thok ve thin ani Shillong bial KTP in chian na lama hian a bel khomin mipa umzat zongsong hi mipa somkua pakhuan oma meichia hi za somsari le pahni ni in member zongsong hi zani somsari le pakhat ania member Inkhawm za chorwala hian member za sompanga vel kan Inkhawm zia Inkhawm percentage hi somli le pahni point li thum ania tin pathian khongai na zara member thi kan la neilova hanti ringot khachu den de ulek mai theya kan nei ri lovani kan mu choti harnan kan soyani chu tin mundanga in nei hi pa ni an ni bok ani Presbytery huwa pa kan report hi kan chunjom ngal mayanga in chirna lama han nei ta ila he kan mutte po chuak deu tlangin kan ria amai ro chu Presbytery huwa pa kan tran tlan na tur ni a kan riat poimo zual te kan tar lang masa anga in chirna lama tangin kan tran de nge Presbytery huwa pa hianin nge ni Presbytery laklo kan ni zia kan tar lang photanga kan Presbytery huwa pa hin kan riat angin bial panga kan dinga chuta chuan mi paumzat zongzong hi zaruk le pakhat kan nia meichia hi zaruk le somthum kan nia member zongzong chu sangkhat zani somthum le pakhat kan ni Zoram pon Presbytery KTP member za chu sangkhat zani somthum le pakhat ania member Inkhawm cho rual le percentage hi kan la khomin somni le panga point so mangvel kan Inkhawm ania hetilama hian kan din hunten zir lo bok te po nianga Inkhawm na te karki thina amai ro chu pathian bi ki buk naya kan omtheya chu tiang zong ma kan lak te po apoi mo ome vandoi thla takin member thi pani Presbytery huapin kan neya tin member sangkhat zani somthum le pakhata hian nupui pasal muzo hi mi pali chau ania kan tran la ka ngai deu angem o ka ti ka velam pang hi kan mel deu kheranga
i tang tla gang u tin rompol na lang sa zola chuan tu na kan ngai thak ta kang khan he pathian khongai na in kumin July ni som pakhat sang ni le som ni panga khan Delhi KTP adinga kan lompui hle maya e kan zinga palai som panga vele mo hanon tel thei boka kan lom tak zet zeta tin bial dang ten leadership training ten local puin chutian chuan chan chin tra kan pon theina turatan malak na nasatakin kan nei thina ni ti kha a hriat theya alomom tak zet ani tin a presbytery huap hian hey Christian chalai bu hi avain member sangkhat zani somthum pakhat zinga mi zathum somriat le panin kan subscribe ani mela hey hi a percentage anga kan chutani chuan za a somthum pakhat savin Christian chalai bu hi kan subscribe ani mela heta po hian tran han la thar le ila palai ronkal zongsong po hi kan an chutna chuan palai KTP member zali somnga ronkal te hianin kan zawai hian kan la subscribe velawani chuan Central KTP rongbon na satagina pui the ni ti hria in he kan chanchin bu thatak mai hi nei tum vekila a tho me tin kan Inkhawm dan tlang puya hian madan riting KTP ti lo chu bial dang zong chuan in an mani rem chan danangin an mani hun ro theva an Inkhawm thin ania e po hi thil chin chi tla tak ani in kan hria a tin KTP le branch 10 azawaya chok khoma chorwala tirko kan som na hi mi somli le pani kan som thenin alanga alom omzek tak zeta arem chang phe ni chuanin hetilama hian tran han le zualila a tho ome tin thu pakam khat le ka kan bel du chu e voinia hian bial sang sang atangin member te kanon inkal khoma ki mani bial le kan branch member te chau kha thut pui lovin fellowship le nakina thing pui kan in ho lai te cho kan e ho te lai te po in bial dang member te nen te po khan in mel hriatin hanin komzau zelta ila kan batch rong hian in khoi bial atangin local nge kan ni ti kha a chin chia theyanga Shillong bial hi kan batch ronga khana orna a khan arong pol annia tin Guwahati bial hi arong sen annia Kohima bial hi arong shring annia Madan riting bial hi arong purple ania tin Delhi hi arong eng anni bokani chutiang zel chuan in mel hriat tlan zel te po han tumila a tho me khang zong kha kan report pek thik chuani lekha report ngai nom takte kan han ngai thla theya in kha tran lak na tura khan kan hriat ang khan Inkhawm le biakin honga pui pasal nei kha khamia khanin tran han data ila kha kan fui thei tok ni se le tuna chuan kan thucha soitu tur upa lalpian moya Moderator ZPP kan somanga kan program po ahun top thleng ani khan han shwai se tin mayong zai pol po kha akuta kan hla na ti kha han shele box sela ti kha kan soi ni se tuna kan thusa soi tu tur lo somang masain tongkam ni khatlek an soi ve ila hey ZPP khom pui du sakna wangin helai muna kaloding ve tamai hi makkat hial zoka achan chu hey Zoram pon KTP meet voi rian na lai kan lo thleng ta dera atun hi kalo telvena ani chu maya khoi angen nei ti po kha kadil ru hen kalo vong lo boka chu tiang chuan he voi rian na lai kan lo mang ta hian ya aro pui ka tia chalai ho mel hanin mu len chevel han mu hian ro pui ka tia he kan passport te ho point hey kum khadana ZPP KT mi thinei ania wangin ding velo kan pastor ji apon antamin ka sia voi riat lai kan nei to na ka van nei hle in ka sia pathian ho tu te du sakna zar ania kalom tak me bani moyang ko than zai pol kha in som le ma satiang tan ta chuan
iso Krista mingin le Zoram pon Presbytery mingin sibai kabu kacu Chalai wal lalpa sakle soy moy tura runkal khom kahan buhian pathian satsia ai ruwa ni ka helba pathian no puina le puina kan chamna satsia buhian pathian ne na long bu soi mo ko to kan ni sia kan thei ni lo tu la ai la Khover pun tham thanga le hei kan India ram chu ma pe ko Christian tenati tu da na an to bi lai ke ne ro chuan engma tur fin hadiang kan opa fam jen lo tu soi de kan u na te buai ne le har san na tur me te tan tong zai i bang lo tu KTP ki kalendar kun pakhat mai ani ba kun poi mo tak ani sia te poi gan share khat tu din ka thi ha he hunai hian kum kai ta tha pathian thua than le na le thara lo ma son na kan nei thil ki kan tum tu din ka thi ha KTP kia tu sedang cuin malam pan tu din ke Presbytery Krista le tan ton ke khuta an soi ve thai ka ya kan thu pe tan chuan eng tu ra ko mathai hunga Sang so pali atama so pali again dealing with Khovel egin ni dam chi ba khom chu ulu thei anelo min kon ba halin thai ruai anda mai lo ata na anda so chi ichuan in chu ba bi zo song pare chu tiang ko bin chu bi in se chu de chuan in thil ti that te chu an lu na i pa ba na bi sol boy eng ni tu ra ko ni kha ku pi an chu ni kha poi ni ai u na tu kan sia ta kha amoi ni mo an ni san lo pa thu poi moi em câu thần câu chua kan ni da thu an Isho Krista in in ni ve ma na atin va khovel in ni din hey Isho Krista zara kan ni na identity chu ani a Presbytery thalai wa ten he thu takhi kan phun apoi mo te ani thalai te I biru tu ra ko kan ni lo thil dang ne na cho ko tu ra ko kan ni lo ka tere tu ra ko kan ni lo min ko chan chu Isho Krista ta moi tak le ro ui ta ka chua ko min ko ani chua ki chu ni am ta ila chua om sia chuan
mani masia takarong bol de mani ham thana tura rong bol lam an ni lova pathian ro kuina khongai na le khongai na lan chwa nan so ko ni eng kan na chu amma sabra chuan rin na tik tak Iswa Krista Zara Kansan nun chwa kuina ani Iswa Krista Zara Kansan nun chwa kuina ani chumi na te chu pangai na te lainan na thunwai ro na in ngai zom na zenghet le ro re la cha cái cổ tu cần chú quả cần là thầu la cần không la cần gì tu chuẩn tôi một không cần xin chuyện nó ta là tôi một nên mình nhìn cái gì phần này là chuẩn em chua thì nó kiện tiền chút khi thì rồng bò nó làm active tất cả thọ khi anh khi thì rồng bò nó làm active tất cả thọ khi này cần rít đã đi cần thiết giả làm xua rồi sẽ đi nan chút em đi nan outreach program họ đã rồng bò nó mà một cái ta đã tận vui chú rồi mày đang như này nó tiết tiền Pathian ba ai ta chu ke mani ka trangin ka nen chuat ti tu ani apa thun na chuan be se na nu Iswa Krista kan san chu wai taka tan lan ngam nan mun ani Krista kan san chu Why taka ta lan ngam nan ani hey bian sarmon ro ku ta tak soi apo hello ba a chang song yu bian na nen ta ngai that tu le mo ami lo kon kan mun kal ta pathian num bia kan ni sia ta lan na ani pathian num bia anh nhìn sự thật là nặng anh của ngoại đến chứ chỉ chính là khi thiên thế lai cho chú mà chưa biết tiếng cần gì đó mình cho chuyện tân khai chia một mét mà sẽ chủ nó sẽ đi chủ nó cái đồn phần khô tiền cần em chú anh nhìn trong khô mà em lỗ quý tập cần có gió để áp dụng lắm, thao lắm lắm đó là một hiện tại của tay là còn hòa tâm tập chít đến nó muốn nói chuyện chim tan phun rễ ảo rồi chú thứ gì thế này chú khi xa ra anh để đi chú tôi thảo ai thế đâu quên chú kan ne chu ni chu wa rin KTP be che ti kum khat na ti sang na hun na ren cha na ni e hun hi in jin ton na atan te in hui ton na atan te kan khofe la ki sa kun le ke ni tura kan in pe na in zom khom na nem he na turin ibang ako har sanda thar pa chon tu te thil thar siam chu ko te rom bo to ko ha ko ro thi se turin ien tu so ba ko la pan de ti ke ti mi le tế căn hẳn sẽ được khắp
lalpan mang bi se hian mai ko le achu ti lom lom song siam tu le nei tu kan ta kia voinia KTP mang thei tu ring koran kan ta ngin voinia this min la ta te pa bi ko ma voinia kan hum ma sa ta san tan te hi I khomai nei sa mai na ba ani kan che lom tu kan che na ba kan sa je na tu te kan program wala ki tu zo suma ta bo la pa ero pui na tu rin nang han so la ke mani che ba la pa kan chi lo ai thara ve tu so la e hun ru tak ki lo ta ka kan man so je te na te ki khomai na ko ta kan ni bo ti ra nak tu lam kan ba kan la sun zong je tu ra ko dam tlang tak le har sana le boina min chin tu om la dam taka e hun lu tak ki kan man je te tu in nangin mal me so che la pai so ki sta bi kan ti le che an che